Kumlay shibo ni ki prolog ki baju skautan pe kini ke channel tempat ke sengi kan on rai pi sekuik pat ke jiki kai kata kalong ba ki ya itnat iwe ya iwe tang ba kim nur ya ong ti to prolog ngin ya pe kum nu kan long ti ngalapen mi shibon teli ki jiki kai translation ti pila ban check ngalabu e ka link ke description ti klik hang ta pat prolog Buat kalian menaik ke jingkashan, nak bapi share, like, subscribe, press your bell icon, nang mapin no miss ki video ki barang temai. Di perlu kalian penslam, aling ini pej. He is looking at me. Hindi, वो मुझे देख रहा है. खांसी, उपज शंगा. Maybe he fell in love with me. हिंदी शायद उसे मुझसे प्यार हो गया. खांसी यो ले से usyo jing it yanga. But I don't think so. हिंदी लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता. खांसी तंगबा ngam thrai kan long kumta. Hey Hazard, she is looking at me. हिंदी Hazard, वो मुझे देख रही है. खांसी ऐ हज़ार कब पे चंगा. Maybe she fell in love with me. हिंदी शायद उसे मुझसे प्यार हो गया. खांसी यो ले से कसो jing it yanga. But I don't think so. हिंदी लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता. खांसी tangba ngam thrai kan long kumta. She is looking at me every time. हिंदी वो हर बार मुझे देखती है. खांसी kapechanga man kapor. I have to talk to her. हिंदी मुझे उससे बात करनी है. खांसी ngahab ban kerennya kah. But I don't know why. हिंदी मुझे नहीं पता क्यों. खांसी तंगबांगम tip balay. Maybe she don't like me. हिंदी शायद वो मुझे पसंद नहीं करती. खांसी यो ले से कम इतना यंगा. I have to think. हिंदी मुझे सोचना होगा. खांसी ngahab ban perkhat. If he fell
in love with me. हिंदी, अगर उससे मुझसे प्यार हो गया. Khasi lada usho jing I yanga. He should talk first. हिंदी, उससे पहले बात करनी चाहिए. Khasi uladai ban keren chua mau. How come I will talk first? हिंदी, मैं पहले कैसे बात करूँगा. Khasi kumno ngan keren chua manga. I don't know how to say. हिंदी, मुझे नहीं पता कि कैसे कहना है. Khasi ngam tip kumnu ngan ong. If I don't talk to her. हिंदी, अगर मैं उससे बात नहीं करता. Khasi lada ngam keren ya ka? Maybe someone will talk to her. हिंदी, शायद कोई उससे बात करेगा. Khasi yo le se kiway kin keren ya ka? I have to talk to her. हिंदी, मुझे उससे बात करनी है. Khasi ngahap ban keren ya ka? Hope she like me. हिंदी, आशा है कि वो मुझे पसंद करती है. Khasi kermen kan itenat yanga.